Shalom. Sahalinari isapahanami hubani hita haganupan, hubani nasyam bapa, inang, pemuda sonai sekolah minggu, shalom ma hubata haganupan. Malas tumang uhurta boy hita mandihuti ibadah bani sadarion, AGP ibagasna live streaming melalui channel GKPS Padang Bulan. Gorani mingguta sadarion aima minggu pa 10 toluhon dop Trinitatis. Janah model kebaktianta sadarion aima model B. Topik ibadah ta iboto Tuhan do na ibagas panopaan ni uhurmu. Sonari sihol mapukahota acara kebaktianta ase diar ipasirsir hita uhur pakon pikiranta ase ibuat hita waktu untuk martonggo saat teduh ibere hanami panorang. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran nene bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ase marparlaho na talup na siyam bani Tuhan, gabi harus tumang bani marbuah, na siyam bani sagala horja na madear, anjamar tambah bani na siyam panandayon pasal na ibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata, pargogo na sutarimbang. Tunggung janah bonardo ham, ipatoru hamdo nagijang maruhur, janah ipagijang hamdo na toruh maruhur, ipangindo hanami hubamu, masuki janah togu hamma uhur nami, marhite tonduimu, ase unduk, toruh, saluju, janah bujur hanami ilowemu, sunai age ilowe-lowe ni haganup hasoman, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, ipadas hanami tonggo namion hubamu, amen, hundulma kuria. Ham Tuhan naibata sayuhu puji doham, halani haganup layakmu. Puji hita Tuhan ta marhite doding mandoding hita humbani haleluya nomor 404, haleluya nomor 404, ayat sada tambah ayat 2, ganup ari doin. Ganup ari doin masih tahun utang si hono doring kondoranmu. Ang Tuhan ay matasay puji doa alani haganup layakmu. Amar tanaharga poti ku jolomi kumbang inahina andotong na bataki kono nina dea dosi sanukani anong damalihan baikanu nagolapi. Matamu do Tuhan hupindah hinuan bahen suluh bay pardalanan kin pitaham dasain namamboto izin ahanahu perluhan Tuhan dodingkon hita ayat napaduahon hatamu do Tuhan hupindah hinuan. Hatamu do Tuhan hupindah hinuan bahen suluh bay pardalanan kin pitaham
mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosat tahu bani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardear layak anjapar holong niuhur, hubani haganup jolma, domma ihataon ham asya tetap hanami marhasadaon, manggoluh ibagas damai apa marsi haulongan. Hape gatido hanami manggoluh apa membahen naso iharus kun ham. Hurang sirsir do hanami paingat kon hasoman. Hurang dohoma hanami manonggohon hasoman nami. Gati pembahenan nami, parsahap nami membawai hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami memakai hasoman padas kon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah niai, gati lupa hanami mandalan kon tanggung jawab nami. Itonga-tonga keluarga apa rumah tangga nami. Halaniin aseroh kanami ibagas unduk pakun toruh ni uhur hulo bilebemu. Masopot kon dosa nami. Mahidop maurmu ben nami. Sasap hamma dosa namiin. Toppa hamma uhur na baru ben nami. Asi ulang inunut hanami merdosa dopak ham age hasoman nami jolma. Ipindo hanami on hubagas hubamu, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar anjaha persay hitam hata ni debata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon, songot ia ibagas naliharin, saur do hita sama hita. Anjahay paborsih daroh ni Yesus anak ni Indo hita humbani segala dosa. Ibagas holong ni nebata Bapa, domma isasap haganup dosata, halani ay, pataridokon hita matanda-tanda ni pergoluhan na bayu, hasangapon ma bani nebata ibabaw. Amen. Hundul ma kuria. Dia tetupa ma bamu ham naibata, mambain tupa humpulan namion, igom-gom hamdo horja namion torsa, gok malah suhur do hanami ijon. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 410 sada, haleluya nomor 410 sada, ayat sada tambah ayat 2, dia tetupa mabamu ham naibata. Dia tetupa mabamu ham naibata, mambai tupa hupulan namion, igom-gom ham dohorja namion torsa, kok malah sudo ana ijo, ibereko doda beda torsulu, sangga bandang gihorja haganu. Ipar di mata hamdo, tong hanayon Tuhan, ay sorap do tonduimu intong tong, asetorsa mardalan horja haganupan, kuasa mudo in mambain sitong. Dodingkon hita ayat napa duahon, ipar di mata hamdo tong hanayon Tuhan. Ipar di mata hamdo tong hanay Tuhan, ay sorap do tonduimu intong tong, asetor sama dalan horja ganupan, kuasa mudoin mambain sitong. Ori bidong rundut di paruhura, sisido madohu hanayon, ay hatamu dotong napagobawon, mambain tapang luan ganuk ijon. Riap mahita jongjong.
saksihon hita maha porsayon toin, songon na sinaksihon haganup halak na porsaya isap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo na setarimbang, na manupalagit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni debata na sasadain, Indo Tuhatta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban. Marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anja itanom, turun hun nagreturu, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ne bata bapa, pargogoh na setarimbang, hunjai maya mulak magira, manghungi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au porsaya, bani tondui na pasing, bani kuria para sadan na pasingin, para sauran ni segala na papasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhon na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Sonari masuki hitama acara khusus, aima untuk pelantikan pengurus sektor. Mandodeng hita, haleluya nomor 375, Aisyah pakontolu, rohmana siam hulobei nasihol ilantik. Bani panorang mandodeng. Nasiam hasoman sahapor sayaon dalam rangka mendalankan pakon meningkatkan tugas pandiloon pakon suruhan gereja dibentuk KKPS do pengurus sektor. Marhitei pengurus sektor iarap kondo boy lebih khusus ipikirhon dalan laho pamajuhon pagori ni kuria GKPS ase lambin matoras ibagas goluh partonduyon sonai age pargoluhon siganup ari romban hubani hatani naibata. Ase boy lebih torsa pardalan ni horjain itotap kondo nagabe pengurus sektor GKPS jana iatur hondo homa masa bakti ini. Do menghujai jongjong donuan ijon sidea nadop terpilih gabe pengurus sektor tingkat jemaat untuk periode on laho menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab do menghubani peraturan ni GKPS pasal ai. Nasiamdo
na daftar pilih gabe pengurus sektor ijemat taon. Naibatado na mamilih anjaha manotapkon na siyam, gabe juak-juak ni laho mangidangi itongah-tongah kuriani. Halaniai kusimada kuria Indo na siyam perlobe martanggung jawab. Anjaha bani pelaksanaan ni horja na siyam, hubani pimpinan harian majelis jemaat do na siyam martanggung jawab. Gabe hasoman sahorja do na siyam, rap pakon haganup parhorja ni kuriata. Ase sahur jana sasora manasiam, mandalankon horja na niondoskon bani nasiam sadarion. Si usahononkon nasiam do dalan panugunoguon bani pagori ni kuria na niondoskon hubani nasiam. Terlebih tongah-tongah ni sektor nasiam bay, ase lambin matoras sidea ibagas idop niuhur, pakon panandayon bani Tuhanta Yesus Kristus. Jana ase lamin taridah goluh hakristenon, bani pargoluhon ni sedea, nagabe hasaksian namang goluh itanoon. Gabe sitiruan ma nasiam bani pagori na yondoskon hubani nasiam. Halaniai parlohon nasiam ma natalup, songon sahalak pambobay, natongtong marpangguruan hubani Yesus Kristus Raja ni kuriain. Sai ihasomani idop nihur ni Tuhan Yesus Kristus manasiam, mandalankon haganup horja, pakon tanggung jawab nasiam bay. Paima ilantik nasiam. Si holdo botohon ni kuriaon, sonaha bulat ni uhur nasiam, mandalankon horja na yondoskon bani nasiam. Halaniai, balosi nasiam ma nahusukun on bani nasiam, ilobeni naibata, pakon ilobeni kuriaon. Sir-sir do nasiam lantikan gabe pengurus sektor GKPS Padang Bulan on, apa humbani bulat nihur nasiam do menjalo janah mandalankon horjain, anggo sonaido bulat nihur nasiam, hatahon nasiam ma balos nasiam. Sir-sir do anjaha bulat nihur nami do. Nasiam hasoman sakuriaon, doma takasi boge hita sonaha pengakuan pakon janji ni hasoman taon, mandalankon horja pangidangion na yondoskon hubani sedea. Ase ibasahon ma SK pelantikan. Surat keputusan pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 0-sada-2-2020 sada tentang pengangkatan pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan. Menimbang bahwa dengan berakhirnya masa bakti pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti 2015-2020 dirasa perlu untuk menetapkan pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti periode 2021-2025. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS, 2. Program kerja GKPS Padang Bulan tahun 2021. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada rapat sektor Jemaat GKPS Padang Bulan. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti periode 2021-2025 sebagai berikut. Sektor Jerusalem, Ketua Situa Jakarmen Saragih, Wakil Ketua Situa Jan Saberlan Purba, Sekretaris Samas Dewi Huta Barat, Bendahara Situa Rosma Silitonga. Sektor Bethlehem, Ketua Situa Bon Ariamal Saragi, Wakil Ketua Samas Raja Dingding Girsang, Bendahara Situa Friska Purba. Sektor Betani, Ketua Situa Alfrijon Purba, Wakil Ketua Situa Gani Sipayung, Sekretaris Situa Justina Sibarani, Bendahara Situa Heri Lumban Turuan.
Sektor Galilea, Situa R. Budiman Damanik, Wakil Ketua Samas Horasman Sinaga, Sekretaris Situa Andreas Sinaga, Bendahara Situa Abdianto Hulu. Sektor Jericho, Ketua Situa Noah Saragi, Wakil Ketua Situa Yan Saputra Sitio, Sekretaris Situa Edi Rizwan Purba, Bendahara Situa Ediman Nebaho. Sektor Makedonia, Ketua Situa Alpen Saragi, Wakil Ketua Situa Morris Saragi, Sekretaris Situa Mahitin Sinaga, Bendahara Situa Rosenta Purba. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal Minggu 29 Agustus 2021. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKP Padang Bulan, Ketua Pengantar Jemaat Situa Surya Abadi Sembiring ditandatangani, Sekretaris Situa Wandris Pindo Purba ditandatangani. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonina passing, sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sada. Ilantik manasiam, gabe pengurus sektor GKPS Jemaat GKPS Padang Bulan, periode 2020 sada 2025. Tuhan nebatama makasomani, apa mempergogohi nasiam, makorjaon horja, bain hasangapon ni goranni, amin. Mendoding kita haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 4. Martonggo mahita. Ham Tuhan bata Bapa nami ibagas gorani Yesus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu, halani idop ni uhurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, marhite horjani juak-juakmu. Ididah hamdo sidea on na jongjong nuan ijon, nadop ipabakit kuriamu gabe pengurus sektor ijemat on,
anjaha doma sirsir manjalo horja pakon tanggung jawab ni bei. Halaniai tambahi hamma bani sidea si bere-bere ni tondi na passing, ase lambin maruhur jana lamin margogoh sidea, mandalan kon horja nadop ondos bani sidea. Si holma marhite horja ni sidea, boy lambin talar idop ni uhur, holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Patubu hamma bani sidea, uhur nasir sir, marpambahenan nama dear dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma. Ase lambin marsangap, jana marmulia goranmu itanaon, jalo hamma tonggo nami on, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyam hasoman pengurus sektor GKPS Padang Bulan, hinaulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, ya tahun hanami, selamat mandalan kon horja, pangidang nyon ma selalu pengurus sektor GKPS Padang Bulan mahuban nasyam. Ipangindo hanami nani bagas hormat mandepak kon kuria ma nasyam. Nasyam hasoman sapor sayon naik kuriaon, on masidea pengurus sektor GKPS Padang Bulan na baru. Urupi janah dukung hita masidea mandalan kon horja pangidangion, marhite tonggo apa pambahenan. Pitah marhito idop ni hurni Tuhan, pakon dukungan ni kuria Indo sedea, boy mandalan kon horja ibagas natorsa. Saya marsangap ma Tuhan marhite horja pangidangon ni sedea. Ase isara kon hita ma SK hubanis. Senari boga hita kata samputan na mewakili pengurus sektor yang doskon hanami mahubani Bapa situa gani si payung. Ya parlobe makatahon terima kasih kita hubani Tuhan. Halani barang sedarion doma ilanti pengurus sektor sektor GKPS Padang Bulan sesuai bani sektor-sektor ni be. Na parlobe hanami makatahon terima kasih hubani na siyampe hemje nami na melantikan nami sebagai pengurus sektor. So naya agi hubani haganup jemaat na makapersayahon ban nami sebagai pengurus sektor periode 2021 das kubani 2025. Hita haganupan terlebih parhorja bani tiap sektor. Hanami selaku pengurus sektor makatahon horja tarukdo haganupan itongah-tongah ni jemaat terlebih i sektor, halani haganupan parhorja bani setiap sektor ni be ay mamartanggung jawab hubani jemaat nadong bani sektor ni be agi secara khusus bani haganu pelayanan itongah-tongah ni GKPS Padang Bulan. Domu hujai ase nalaho menghimpun rosi pasadahon dosahanami pengurus sektor ase nasyam hita haganupan parhorja itongah-tongah ni
ya kuriata GKPS Padang Bulan terlebih i sektor asisadama hita nalah mendukung pelayanan ta ibani sektor tabe halani ang gipikir-pikir hita fokus pelayanan itongah-tongah ni GKPS aima na paling inti aima bani sektor janah kumbani sektor madabuh kubani jemaat halani ai ang golang margogoh kita ibani sektor age jematin pe gabi lemahdo halani ai do matarpilih nami gabi pengurus na baru arapuhur nami aseha ganup majelis na dongi sektor age GKPS Padang Bulan on mandukukan nami janah tonggo na siyam haganup jemaat na ilayanihan nami bani sektor B sektor sada das ku bani sektor onom tetap mendukukan nami asiboy mardalan diar pelayanan itongah-tongah ni kuriain persayahan nami halani na siyam do mamilih ipakehon Tuhan tonggo na siyam homana magiguguh nami nalaho makorja itongah-tongah ni sektor B anjaha marhitehon niyay GKPS Padang Bulan semakin jaya pelayanan Rossi hasadota hupudian nyari Tuhan mana mamasu-masu janah salinarya kanami tonggo na siyam apakon arahan humbani PMJ nalaho andalan nami nalaho mandalankon horja itongah-tongah ni sektor. Terima kasih ma salom horas mabatah ganukan. Ya, terima kasih ma hubani Bapak Situbagani Sipayung na mewakili pengurus sektor Nadop Ilantik Bani Sadarion. Nasyam hasoman nami pengurus sektor. Terpuji termulia ma Tuhan. Boy diar mardalan pelantikan Bani Sadarion. AGP lang haganup pengurus sektor roh halani abad nama dear. Songon ay padas ni Bapak Situbagani Sipayung nakonayai. Dalan kon hita maay, horjaon hita maay. Saling mendukung mahita. Halani ihap kon hanami sebagai PHMJ, angko langdong pengurus sektor langdong tuk gogoh nami. Nasyam pengurus sektor do ujung tombak pelayanan itongah-tongah ni kuriata. Halaniai sa tonggo, sa uhur, sa pikiran hita, mandalan kon horja itongah-tongah ni kuriata, gabe termulia goran ni Tuhan, bain hasangapon ni goran ni Tuhan, bani pelayanan ni gerejata GKPS Padang Bulan. Hanami padaskon selamat melayani mahita. Tuhan Yesus ma namambere gogoh kubata. Terima kasih. Salam mahubata haganup. Ibagas hormat. Dumaboy hita mulak hu yanantabe. Ituruskon marhita iting-ting. Salom mahubata ganupan, wena siam bapa inang nama poso sange sekolah minggu, sunage hubani haganupan naman dihuti acara live streaming GKPS Padang Bulan. Selamat ulang tahun huma hubani siam haganupan anggota kuria GKPS Padang Bulan, nomor ulang tahun mulai tanggal 27 sampai 20 Agustus 2021. Aima inang Lastri Girsang 27 Agustus, inang Ika Anelia Bangun, inang Marta Kesi Sinaga, Arta Priskila Sijabat, Selin Tresia Bordamanik, nomor ulang tahun tanggal 24 Agustus. Namangihut, inang Sadaati Bangun, Bapak Hendra Ferison Purba, Evelyn Riata Dos Damanik, Jessica Elga Saragi, Benny Van Rafael Sipayung, nomor ulang tahun tanggal 26 Agustus, tanggal 25 Agustus, nomor ulang tahun tanggal 26 Agustus, Aima Inang Priska Epi Bursilalahi, namangihut, Chris Theophilus Diardo Pranginangin, ulang tahun tanggal 27 Agustus. Namangihut, saat ulang tahun huma, hubani Bapa Juara Lumban Toruan, Inang Nyonya Jarasmen Purba Masriani Boru Saragi, Bapa Charles Girsang, Rahel Priscilla Girsang, El Quen Alodi Girsang, nomor ulang tahun tanggal 20 Agustus. Namangihut,
Inang Siti Nuraini Borubangun, Anggi Jessica Damanik, Joy Rifael Sinaga, pakona terakhir Mika Milan Elizabeth Damanik, na berulang tahun tanggal 20 Agustus. Saat ulang tahun Manesiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sonari, Tangar Hitama, Ting Ting, Namasa, pakon nasiol semasaon bata ibagas nasa minggon. Naparlobe, Sermon Kuria. Sermon Kuria GKPS Padang Bulan, ilaksanahon bani hari Kamis, tanggal 2 September 2021, ipukah pukul 10 WIB. Ase Rohma Haganupan Majelis mendihuti sermonon secara Zoom. Songege hita ganupan nasihol mandit sermon ilaksanahon aima untuk manakasyambilan bani tanggal 5 pakon tanggal 10 September 2021. Namangihut ibadah live streaming. Halani situasi pakon kondisi tetap dope ibaen hita ibadah live streaming aima hun rumah tabei. Ibadah jam 8 pagi sekolah minggu remaja, 8.30 sekolah minggu, jam 10 bahasa Simalungun, pakon jam 18 aima bahasa Indonesia. Namangihut pertupuan atau PA Inang hari Selasa. Pertupuan PA Inang ilaksanahon bani setiap hari Selasa jam 10 WIB secara online. Ase hubani haganup anggota seksi Inang sirsirma nasyam mandihuti pertupuanon. Pertupuan Selasa narohon bani tanggal 31 Agustus 2021 ya dongkon secara online dengan model ibadah pujian dan penyembahan. Parambilan aima Bapa Pendeta S. Agirsang, MC Inang Nyonya Situa Alpen Saragi, dua sapat Inang Nyonya Roy Gunawan Simanjorang, Singar Inang Nyonya Budiman Sipayung, Inang Nyonya Morris Saragi, pakon Inang Nyonya Primson Purba. Para musik Andre Saragi, editor Andri Purba, koordinator Inang Nyonya Situa Serto Sipayung. Namangihut rapat anggota pemilihan panitia Natal Nama Poso. Ilaksanahon bani hari Rabu tanggal 1 September 2021 jam 10.30 WIB secara online via Zoom meeting. Asehubani Haganup Nasyam Nama Poso, seksi Nama Poso, sirsirma mandihuti rapat on. Namangihut songon naidah kita nokanai Domma Ilantik pengurus sektor GKPS Padang Bulan aima periode 2021-2025. Tonggohon hita ase margogo sidea Makota Horjani Sunaige na mendukung pimpinan Harian Majelis Jemaat untuk memajuhon GKPS Padang Bulan. Namangihut barita pusok niuhur. Naparlobei Domma Marujung Golu Inang orang tua ni Bapa Hayadi Saragi, sektor Galilea, bani tanggal 27 Agustus 2021, anjana isuankon sadarion, Minggu tanggal 20 Agustus 2021, rumah duka Jalan Melati nomor 64 Pematang Siantar. Napaduahon, Domma Marujung Golu, Inang Donna Kristina Borusipayung, Nyonya Donater Simanihuruk, sektor 4, bani tanggal 20 Agustus 2021, jana Domma Isuanhon, Ihuta Sidiam-diam Nagurdolok. Na patuluhon, Domma Marujung Golu, Simatua Dalahi, keluarga Bapak Gibson Purba, Hun sektor Betani, bani tanggal 20 Agustus 2021, alamat duka Jalan Bunga Ester Pasaronom. Tonggon hita ubani haganup keluarga natinading ni
ase podas tarapoh. Nah, terakhir aksi COVID-10 sia. Songon na ibotoh kita, anjana songon na idah kita, makin menjadi do ay mau COVID-10 sia. Terpuji ma Tuhan, halani mardalan do ibagas nadiar aksi kasih kuriata GKPS Padang Bulan. Nai padas hubani anggota kuria na terpapar COVID-10 sia. Das hubani tanggal 20 sia Agustus, doma terkumpul dana taken list hun sektor-sektor. Bahat ni 22.185.000. Anjana nadop isalurhon hubani na terpapar COVID, bahat ni 32 juta rupiah. Halani martamba do terus anggota kuriata na terpapar COVID-10 sia, jana perlu siurupon ihimbau do ase terusma dukung hita aksi kasihon, marhitehon dana pakontonggo nalang marholang. Dukungan dana boy langsung transfer hu rekening gereja GKPS Padang Bulan. Anjana DT tupa huban nadop partisipasi bani aksi kasihon. Nah, paling terakhir, halani terus do bertambah. Nah, positif COVID-10 sia khusus di Kota Medan, ipangin do hubat tahaganupan, ase semakin waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, wajib 5M, aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Janah tetap martonggo bani Tuhan, asibere batagogoh anjana hipadao kumbani COVID-10 sia. Sonaima ting-ting namasa, pakon nasil sumasaan humbani GKPS Padang Bulan, terpuji ma Tuhan martonggo mahita. Terpuji, termulia maham, ham Tuhan naibata Bapa nami namara bangsa i surga, nai puji sembah kanai bagi Yesus Kristus. Tuhan, malasur nami, bani sadarion, bani sogoton Tuhan, buisehan nami melayani ham, walaupun secara live streaming GKPS Padang Bulan. Tuhan, sihol dohur nami nian, seboyhan nami tatap muka, tapi halani situasi pakon kondisi Tuhan, langpak hanai mandalan konin. Pitah mangarap hubamuduhan nami Tuhan, asihama nambere gogoh huben nami, ambere kekuatan huben nami Tuhan, dan ambere kesehatan, staf hanami mar pangarapan hubamu, marda anjanah mardalan romban hubani harosunurmu. Sunage Bapa bani sadarion, malasur nami Tuhan, domai lantik tongon, hinaholongan nami pengurus sektor GKPS Padang Bulan. Panginduan nami Tuhan, nasimar pasu-pasu maham hubani sidea, berham gogoh dahumbamu Tuhan, asimar gogoh sidia Bapa, mandalan konhorjani, bertanggung jawab hubani pimpinan hadirin majelis Tuhan, senai kita lebih bertanggung jawab hubamu Tuhan. Pasu-pasu ramatiam sidia, pengurus sektor nami, senai ganup keluarga Tuhan, nasi tetap mardalan romban hubani harsunurmu. Bertonggoh nami Tuhan, hubani pimpinan harian majelis jemaat GKPS Padang Bulan, asih hamba terus nambah kesehatan, parorasan bani sidia Tuhan, hamba tong margogoh sidia Tuhan, asih boy sidia mandalan kohorjani, romban hubani hasunurmu. Sunagi Tuhan, dong piga-piga keluarga, nadopi diluham Tuhan, hutong-hutong ni keluarga sidia, bertonggoh nami Tuhan, hubani keluarga na tidak ningni, hinaholongan nami Tuhan, asih hamba na turut campur, hamba tongon mangapohi sidia Tuhan, halani hamdo pangapoh na tersulur. Tuhan tetap ham sidia, rahmati ham sidia Tuhan, pergi ham sidia, aseboy tongon sidia tarapot Tuhan jangan margogoh menghadapi situasi Tuhan. Tuhan martonggoh humahan nami, hubani haganupan, hinahulangan nami Tuhan, kuria GKPS Padang Bulan, nai bagas na sakit, langtar goran nami Tuhan sada persada, tapi butuh kamden Tuhan. Marpas-pasu maham Bapa, turun tangan maham Tuhan, asih tong-tong sidia marpangarapan Tuhan, ajanah boy huma, tambar na ipake sidia, pamalum kon na bersedia Tuhan, aja pamalas kon hur sidia. Terima kasih Bapak Tuhan, martonggoh humahan nami hubani haganup, kuria GKPS Padang Bulan secara khusus Tuhan,
Asyamana pergogohian nami, memberi kesehatan perarasan Tuhan, memberi pengarapan tong-tong, tong-tong hanai mar pengarapan Tuhan hubamu. Martonggo humahan nami Tuhan, hubani pemerintah nami Bapa. Secara khusus tim medis Tuhan dalam marno loja-loja, sonaha menangani Tuhan, boy tongon haganupan na terpapar boy malum Tuhan. Pergogohian masedia Tuhan, berham pengarapan pokon gogoh nambamu, terus sedia Tuhan boy melayani, mengabdi, sonaha rodiar ni Tuhan hanami haganupan. Terima kasih mu Tuhan, mertonggo manai Bapa secara khusus hubani pimpinan gereja nami pimpinan pusat nami Tuhan. Asihamu masuk sedia, memberi gogoh besedia Tuhan, anjana memberi kebijaksanaan Tuhan. Asyik boy tongon sedia huma marhorja romban hubani harusnya mu Tuhan apa nami sorga, kenari Tuhan. Sihol matangaron nami hatamu hatana pasingin. Naiban honni jok-jokmu aima pendeta itu belihar purba. Tuhan sihol hanai manangar hatamu Tuhan. Sihol hanai manjalo gogoh nahumbamu Tuhan. Halanyai mangelek panginduhan nami. Sorap konham toni buna pasing hubani pendeta nami Tuhan. Ase boy tongon ia patson hatamu. Anjahat boy tongon margogoh hanami haganuban Tuhan manjalo hatamuin. Ia atas haganu panai Tuhan. Ampuni ham hanami bani salah pakon dosa pakon perlanggar nami Tuhan. Astalup hanai mandilo abba bapa hubamu. Terima kasih mu terpuji mam Tuhan ondos kon nami acaraon selanjutnya hamma nama sumasu hanami. Ibagas Yesus Kristus jaloham tongo nami. Amin. Orang dia hampir
Sonari sihol mahita nalaho manangar ambilan naipadas Bapa Pendeta Ito Belihar Purba ase ipersiapkon hita uhur pakon pikiranta marhite doding mandoding hita humbani haleluya nomor 300 sia haleluya nomor 300 sia ayat sada pakon ayat 2 au sol dohor bamu. Bai pardalanan kin bot ariin, ge bai nagolap in, pos uhurhin. Sangga mardalan au, ulang tadi konau, ase dohor bamu, doding kon hita ayat napa duahon, bai pardalanan kin bot ariin. Martonggo mahita. Holong apa hidup ni uhur na humbamu Tuhan, Indo nagabi hagogohon ni haganup halak na persaya, janah na tongtong marpangarapan hubamu. O Tuhan, bani panorang on si holjaloon nami mahata haguluhan in. Kuasa ni tondoy na pasing manaman rajay uhur pikiran nami. Ase ondos hata haguluhan in itongah-tongah nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Ito haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Haganup kurian ni Tuhan ta GKPS Padang Bulan. Rosi haganupan na tergabung bali ibadah live streaming channel GKPS Padang Bulan bani panorang on salom mahubata haganupan. Sa itong may bagas panggomgomyon ni Tuhan in
Golu rosiage paruhuronta bani panorang on, asibuy torang uhur pikiranta bani naman jalohon, hatani Tuhanta nagabi haguluhon bata. Hitaganupan na siyang bapainang, hatani Tuhan, ambilan bata, ay mahumbani, Markus 7 ayat 17 das kubani ayat 27 songonon mahatani Tuhanta. Dop masuk ia hurumah holang humbani namabui ay isukun susian nima ia pasal limbaga ay. Jadi ninima depak sedia di huddo hape hanima seng mangarusi ay seng dapat uhur nima naso terbahen butak jolma bahenon ni segala namasuk hundarat hubagas dirini ay seng masuk ay hubagas uhur ni hubagas boltok ni do ay laho dop ay kaluar bani iyanan nasuhi. Tapi nini mause. Nakaluar humbani jolma, ay do pabutak konsi. Ay humbagas, humbani uhur ni jolma do roh uhur na jahat. Paryah-riyahon, panakoon, pamunuhon, parbakison, pakauton, hajahaton, panipuon, parsonduk bukason, subil, panreheyon, gijang ni uhur, apa pamunuhon. Haganu pajahatan ay humbagas do rohni, ay do napabutak jolma. Ay madas ni, kita ganupan na siyam hasoman na hinaholongan ni bagas Tuhanta Yesus Kristus. Buedo tradisi na ipelihara hita rosi nuan on. Humbani buay tradisi ay adong do natatap ope kontekstual. Janah topat ope idalan kon bani parguluhon tasunarion. Termasuk may adat istiadat atau kultur. Sebagai contoh misalnya pertuturan. Najingis tumang menciptakan kekerabatan. Itongah-tongah ni komunitas, masyarakat, keluarga, rosi age parsikutaon. Tapi sebaliknya adong dohoma piga-piga na lang betopat atape bertentangan pakon tradisi-tradisi na dema idanan konhita ay maha Kristenota. Sebagai contoh misalnya anggo manghihut kon nadong ope lidah kanami ay mana mambahen misalnya dayok na binatur ibahin huatas lemari. Adong do tujuan niya ay tertentu. Ay bertujuan hubani ya mungkin arwah-arwah nenek moyang atau opung. Anggo ay tutu boy do ikajihita lang be topat be romban hubani prinsip ha Kristenota. Kita ganupan haganupan ay pengalaman-pengalaman bani bidang kultur atau tradisi on mana membentuk prinsip karakter das subani jati dirita. Jadi akan na iha persayai hita itongah-tongah ni sada kebiasaan atau habitual bani masyarakat ondohma na menciptahon atau pena membangun dirita khusus ni maai bani konsep-konsep pemikiran. Jadi romban hujai kita selaku halak na persaya tentu perlu kita pakai, perlu kita maningon
tetap memiliki pemikiran untuk menguji apakah sasada hal, sasada paham ai benar atau tidak. Jadi onmas ada bentuk sikap kritis ini kita selaku halak Kristen halak na persaya. Aido ase perlu do bata pangajarion pasal hapersayaon, perlu do bata pangajarion pasal nilai-nilai kebenaran na dong bani Bibel ai. Kita ganupan na hinargay bagas Gorani Tuhan ta Jesus Kristus. Ahana binasa hita bani ambilan taon ay mabalos ni Jesus hubani halak Parisi atapi halak si botoh surat itong-tongah ni halak Yahudi ay mambalosi pasal sada kritik na ipadas hubani Tuhan Yesus, pasal sada praktek na doma ia mati si dia itong-tongah ni susian ni Tuhan Yesus. Aham ay Bapak Inang, tutuay aton lang terpisah humbani bagian na sebelum ni memuka humbani ayat sada. Ijai ipat orang do pasal susian ni Tuhan Yesus tikiriap, riap mangan, makan bersama. Tapi lang idalan konsedia salah sada ruhut adat ni halak Yahudi aima pembasuhan. Jadi Bapak Inang, sedop persoalan mencuci tangan, tapi dong do ada tertentu anggola homangan misalnya riap, adong do pembasuhan tangan. Jadi langi dalan kon susian ni Tuhan Yesus ai pasal na membasuh tangan ai. Janah songan natak kasih butuh kita Bapak Inang, kelompok halak Parisi pokoknya sebuah surat on tetap do berusaha laho menjebak Tuhan Yesus tene. On mas secara politis nih, halani lang bui dapat sedia titik lemah nih laku menjatuhkan Tuhan Yesus bani pan orang na ejia romban hubani ajaran-ajaran na bernilai kemanusiaan na sangat unggul bani pan orang iya. Jadi on masalah salah contoh untuk menjebak Tuhan Yesus. Janah romban hubani ahana isobut ijon aima ididah kita sonaha sedia padaskon piga-piga kritikan hubani Tuhan Yesus aima laho pabadorhon ya laho pabadorhon halani ianggap do tindakan-tindakan ni sedia ai adalah sebuah pelanggaran natalup hona hata atape itegor. Kita ganupan na hinargay bagas Gorani Tuhan ta Jesus Kristus. Nagabe isini ambilan taon ay masonaha Jesus membahen sada balos hubani halak Parisi. Apa siboto surat domu hubani paham ni sedia. Onma nagabe inti pangajarion bata hubani ambilan taon. Tapi paima ay paling tidak adong dua hal di dah kita. Domu hubani tradisi na idalan kon halak Yahudi ay. Na perlobe Tuhan Yesus mengutip humbani kitab Yesaya makatahon nini sunon. Tading do titah ni na ibata iban nasyam. Halani mandalan kon adat na humbani jolma. Nini ope bani sedia. Patut matongon iparmalang nasyam titah nini bata halani mandalan kon adat nasyam nini bani ayat 80 kubani ayat siyah on manok kanay balos na pardobi do pasyay na paduahon praktek mandalan kon titah palimahon nalangbe sesuai pakon parentah nini bata ya halani adat istiadat bani pan orang ay membenarkan seseorang untuk memberikan korban hubani na bata AGP konteks kehidupan ni katakan riapa ko si orang tua na dumalansia AGP ay lang ihubaskon lang ibelanjai niambah ni lang marsalah siya jay ay dua bagian na kritik Tuhan Yesus itong atong hanilak Yahudi at pelak Parisi bani pan orang ay
Membalosi kritik na ipada subani Tuhan Yesus. Ito ganupan na inargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tongon, ibutuh kita do uhum do tongon nagabe patokan itong atong niagi halak Israel. Ibutuh kita do hukum ni sedia. Uhum itong atong halak Israel na bersumber humbani na 10 haidong pe penjabaran ni berjumlah 613 na mengatur bagai-bagai hal na etek tumang. Tapi bahat do uhum on sa sitong ni na berfungsi hanya untuk menata kehidupan ni bangsa Israel sesama si dia. Artinya berhubungan hubani ya nilai-nilai etis kehidupan sehari-hari. Sedo haganupan ai berhubungan hubani masalah katakanlah iman hapor sayon di sedia. Na ipaingat Jesus hubani halak Parisei ay masada ibotoh Tuhan Jesus do ahan nagabi motivasi di sedia. Ay dua si tema ni ibadah tabi ni panorang sadarion pe ibotoh Tuhan Yesus do das hubagas hurta natang perbagas. Jadi ikritik atau pibalosi Tuhan Yesus halak Parisei ai sedolako patugahkon bahwa adat istiadat tradisi na dong itong atong ni Yahudi haganupan ay bertentangan. Bukan. Sedo napatugahkon bahwa kehadiran ni Tuhan Yesus adalah menentang hukum Taurat. Tidak. Justru bahwa kita aima untuk menyempurnahon. Kita ganupan nakanay huhatahon ibotoh Tuhan Yesus do das hubagas ukur. Anggo tindakan ai mengkambing hitamkan hukum untuk katakanlah menelanjangi atau mengecilkan orang yang lain, ya jelas-jelas itu adalah kesalahan yang lebih fatal. Agi zaman sonarion, boleh pakai hal-hal tertentu nagabi media untuk menjatuhkan orang. Bibil pe boido, ya. Horja pangidangion pe boido pakai hasoman, lahu mendebuhkan hasomanne. Jabatan pe boido pakai hasoman untuk patugahkan kekuasaan ni. Tapi hubani naso maliar. Tentu ondo na perlu huma ididah kita secara jujur tanya. Apakah haganupan tindak tanduk na idalankan hita bani perguluhan taon benar-benar doa sebagai cerminan di sebuah hati yang tulus atau mungkin haganupan ai pitah ipakehon dohasa untuk tujuan tertentu. Kita ganupan halak Parisei pokon siboto surat jelas doi sawut bani Bibel ta aha tujuan ni sedia. Tujuan ni pitah menyingkirkan Yesus hal ini terganggu sedia. Bani panorang dia sebagai orang-orang yang katakanlah pemegang keagamaan bani panorang ai terganggu sedia. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengidah bahwa kehidupan di sedia pelangku mencenges. Kehidupan di sedia pe humalangku maberes. Penindasan pe boido terjadi marhitahon ni kepemimpinan di sedia. Ketidakadilan pe terjadi do marhitah kepemimpinan di sedia agi bani bidang keagamaan. Kita ganupan. Refleksi kecil rado homa boy terjadi bata tene. Mungkin saja kita banyak berbicara mengenai firman. Kita banyak berbicara mengenai pelayanan, ya. Mungkin bahat do kita bergelut bani horja i tengah-tengah ni gereja. Tapi apakah terjadi do balancing keseimbangan antara mungkin pelayanan ta perkataan ta terjadi do balancing ai bani produksi ni hati, ya, produksi ni uhurta
produksi ni uhur duda kadang-kadang jenges lemes persahap tapi humbaga suhur dom dua dong. Tentu anggo produksi ini dom doai. Halani segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Idang ay produksi ni uhur taduai kan. Nang bodoh kita rali tongah-tongah ni nama buai jenges lemes hita marsahap. Tapi sesungguhnya buas lu hita lahu mandabuhkan hasoman. Jadi ambilan on mengoreksi hita pasal nasonayai. Hita ganupan isobut do negara taon negara hukum matene. Neja segala tindak tanduk ni guluh on boy iselesaihon marketihon ni uhum. Tapi adong do hal na lebih gijang marimbangkon uhu aima hukum hati, ya kan? Adong do uhum na lebih gijang ne sebut hukum hati. Hukum hati na imaksud ijon ya aima tindakan-tindakan nalang iukur markitehon ni rumusan-rumusan kesalahan ni sasahalak. Biasanya adong do hukum-hukum tertentu sesuai bani tradisi ini, iya kan? Anggo i Aceh misalnya adong do hukum cambuk, anggo i Arab adong do hukum Hammurabi, hana salah ai hukum, anggo mana koyo potong tangan nih. Ya, tapi hukum hati adalah ketika hati tidak lagi melihat bahwa dia bersalah, ai mana isobut sebagai pengampunan. Jadi hukum hati, itulah hukum Kristen kan. Jadi langbe iidah kesalahannya ini. Anggo iperlakukan halak hita sarupa songon namang gijik batu, ya. Tentu iimbangi hita doai pakon songon namang gijik bunga. Nah, kejahatan ya dibalas dengan cinta. Ai hukum hati. Jadi on mas ada intisari di didah kita bahwa memang sebenarnya boido segala sesuatu selesaikan bani hukum. Tapi kadang-kadang ya hukum itu juga bisa menyakitkan ini kan. Bagi orang kecil hukum itu sangat tajam. Bagi orang besar hukum itu tumpul, boido belokkan. Boido terjadi sunai. Boido hukum merekayasa tene. Sejauh ya namandalan kon hukum ai lang manggoluh ibagas kebenaran na humbani naibata terjadi duma penyelewengan humbani hukum on. Tapi na lebih tinggi soal sebut no kanai ai hukum hati. Bahwa dengan hukum hati kita kan lebih mengenal Tuhan. Anggo hukum rumusan ya, hukum rumusan matematik nadong kita nohon ai lang mamuban hita hubani sada keadaan ya hatahonan ma di sana ada kasih pengampunan kedamaian lang. Tapi mungkin anggo satu-satu ini kan puas mapangahap mungkin lai. Jadi tetap do ya hajol maun dotong iya sifat ni ai haganuban. Hita ganuban na hinarga ibagas gorane Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo mulak kita hubani persoalan no kanayai. Adong do bani bahasa Yunani sada istilah namargoran paradosis ya. Paradosison aima na berhubungan hubani masalah na mengaturkan hukum hubani hal na etek pakon na begal ya. Paradosis on ijon ma jupah kita hal-hal na gariskon mambahen keteraturan itongah-tongah ni hajal maun. Marhitei paradosis on ma itotapkon ahadon na boy pakon ahadon na seboy idalan kon hita. Kita ganupan boy do aturan-aturan agi bani perguluhan taon membahen hita kaku. Boy do aturan-aturan na adong bani diri taon membahen hita malah ya melenceng atene. Halani
anggo aturan ay lang itorangi marhitay hatan ni bata, tentu aturan ay pibuido menjadi sadarumusan na kejam. Ya. Hal na paduahon kan isobut ay mapasal tindakan-tindakan ni nakeliru na itegur Jesus subali dia. Ang kuna parlobenokan mengenai titah na iparnalang sedia na paduahon ay mengenai pola hidup na idalan kon sedia memberi kurban tapi lang ihawalong sedia orang tua nih. Ya. Onpe bercerita mengenai sebuah hukum na ianggap kita lebih gijang tapi mengorbankan atau menghilangkan hal penting lainnya. Kita pibu itu sunai makan, nah itu. Itu dikun ma tanggung jawab nih hubani orang tua ni demi memberi kurban ini kan. Tapi itegur Tuhan Yesus do ijonai. Lang nabo to ma atap na hado keseimbangan ni kita ma da na masarihon guluhta rumah tangga ta pakon mandalankon kegiatan nalegan kan maningon na dong do keseimbangan ni homa. Bapak ilang nami tiki pelayanan ilampung na dia ongga do pajupa pakon sa halak na poso do pe na horjani aima memberitakan Injil. Jadi do marbal-bali do kah malas mauhur poso do pe iya do mahoma ra memberita Injil. Jadi husukun bapak ilang. Jadi on the sa profesi misionari niku. Jadi ini lang nene. Aku mahasiswa 2 tahun ini. Oh, nah itu nih. Mahasiswa doma tahun papigahon. Anggota tahun ini doma dong tahun papituhon ini. Berarti calon-calon DO mah anggota tahun papituhon sebenarnya. Masa yang dituluskan? Ya, wahab diaran pe berkorban untuk on daripada ain ini. Jadi iya. Masih dong sada paham na seolah-olah benar tapi sasitong nilang kan na itu. Tongon bapak inang lang salah kita mandalankon horja pangidang yunay kan do muhubani contoh no kanay na huhatahon panginjilay. Tapi wahap dong bedo panggilan ni Tuhan humabata na utama kan na itu. Ya, panggilan ni Tuhan na utama hubani salak mahasiswa tentu gabi mahasiswa yang benar. Panggilan ni Tuhan hubani sahalak siswa anak sekolah, ya jadi anak sekolah yang benar lah. Tentu na itu humagi hubata orang tua. Tentu dilu-dilu ni Tuhan hubata sonara sebagai orang tua. Aima patugahkon ase hita benar-benar humagabi orang tua. Nasitong. Jadi maningun itempatkan hita do ay bani tempat na tepat. Aima huma salah satu bentuk hukum na iartikon hita bani diri. Takkan na itu. Ya tentu dos do humaya ge bani horja pangidang yonta i gereja on bapak inang. Sebagai aha hita i tempat kok kita ay mana benar. Nah itu. Ang memang perhorja do hita sama situ hita tentu maningon sir-sir do hita gabi halak na ya tohnon masiloja-loja kan nah itu. Halani do may tempat kok kita diri untuk ay. Jadi lang boy hita mungutungut halani loja-loja hita hutung-hutungan ni horja pangidang yon tidak. Ay maartinya ay. Akan naggabi talenta ta itong atong pelayanan on, tutu maningun idan ko kita doay, halanya ay dudilo-dilot ta, ulang kita mengutungut halanya ay. Naima iya ididah kita. Jadi ang go terpilih misalnya kita songono kana gabi pengurus sektor, ya. Go batakan sa sitong ni salah satu horjon na paling repot kan ni pengurus sektor do. Adong nama sadong na dia haganupan pengurus sektor do manguluhan ay haganupan. Sedo sada horja na gampang humay ito ni na gabi pengurus sektoron. Sedo sada horja na sungon na sangap tunggung timang lang ay lalap dipikirak ko jay huli pengurus sektoron huma. So naha pagurin-gurin na sadaon. Apalagi didah kita na masa zaman sunaryon. Tukin-tukin ya dumadong na masa, tukin-tukin dumadong na masa. Ya tapi hukum yang benar adalah ketika kita mau memberikan diri kita untuk itu.
lang sidalian bata ay untuk hal-hal nalegan. Anggo idalan hon hita ay humbani uhur na bersih, o manokan na husobut, itulah dia yang disebut sebagai hukum hati. Jadi, na terpenting Bapak Inang ay mauhur na bersih. Uhur na bersih pasti doai berproduksi hubani hal-hal na bersih. Balik usah hubani ambil taon Tuhan Yesus menegur halak parisai pakon si boto surat halani uhur na sedia lang bersih. Uhur na sedia hubani na legando asa isobut ay. Ya. Adong sa statement ni no kasonon. Napabutak kon hita sedo akan na masuk hubagas dirita. Ya, katakanlah makanan. Sedo nga ay napabutak kon hita dah. Halani isobut izon ang makanan na masuk markite pamangatay proses duay ini kan? I-proses duay bani ususta dopos ipisah kon sari-sari ni ay haganupan tutu sisa ni ay ibuang do. Jadi nga dong masalah hijay. Nini. Artinya ay hita ganupan saya nga dong si panganon na isobut izon da langboy nini kan patang nini. Si panganon lang halal atau najis nini. Ang berdasar hanon lang adong. Selagi buhi pangan hita tutu lang mahuat ini kan. Tapi ko sen komentar pangak kita huma. Sen ko may paksa tani Bapak Inang. Alo. Au anggo naidah na hinaan misal ni nasa pariju ma buhi do halak mga konhidu mentah-mentah kan. Kan dipangan doy. Lang kubo tetap ang godong misal ni hidu jon hubere benesiam sirsil no siya mga kon mentah-mentah. Rado lang dah kan. Mengidah pido horse ini mungkin dema sanaha. Nah, tapi prinsip ni hata ay patugah kon gatido hita mengidah nasalah ay manahun luar roh ni. Padahal na bermasalah ay manay bagas. Gatido huma tindakan ta mengkambing hitam hon luar kan ay kan. Ketika kita ditegur, ketika kita disalahkan, lalu kita mengatakan, ay mada gara-gara si anu dua ini nih. Sino membesalah haganupan ay ini nih. Marosu dua gehajal masunari memakai istilah itu nih Bapak Inang. Gudong nahurang, nokapi na mahukatakon lang idalan kon halakin ini. Halanya ay masasalah ay ini. Seng ongga kita marosu, makatakon bahwa saya salah juga. Au pilih do salah hijay. Memang sono nunukan tapi salah nami maay lang. Walau siya na may dunukan, may pa Singapore ini nih. Gabi sono salah kita ganup ini. Si anu doon na salah, si anu. Kita suka melempar kesalahan kepada orang lain, Bapak Inang. Artinya marosog do hitay perlakukan atau iidah jengis yang adong masalah. Kan? Marosog do hita sunay. Marosog do hita Bapak Inang tampil dengan prima idahon ni hasoman so na lang adong nahurang. Nah, display ni hita na jengis sa ganupan. Pasti duay. Saya ngadong halak naman ben display ba ni handphone ni gambar ni tiki baru puho kan lang adong. Tapi gambar ni tiki baru atap osoma lang mangidangi marpakyan resmi baru masak ni bay gambar ni handphone ni kan. Kalau ngadong kita ingin tampil bagus kok. Ay hal na jengis duay saya na salah na husobo tayo Bapak Inang. Tapi memang itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi gatido sifatnya berlindung kita untuk menutupi kesalahan kita di balik hal-hal yang indah. Bahkan ikondisi kita bahwa kita itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang lain. Anggo kita lang enggak salah. Ai kan prinsip-prinsip na kurang liar doh mai. Ya. Tapi ini Tuhan Yesus na membahan kita butak sa sitong ni aima na bersumber hun bagas. Jadi output ya kan, orang kena input kan. Nggak biasa kita misalnya berhubungan hubani alat-alat songon na ruangan on, butuh kita dan aja output input. Gati di salah kok kita input, padahal yang luar do. Tapi output do sa sitong ni hatari dahon ni kita. Iya kan na do. Anggo baru songon alat musik ta, anggo i sokon hubani output ni keluar do sarani, ay maproduksi nih. Kita penay do. Ternyata na bermasalah ay ma output ta.
ibagas dirita do na bermasalah, na luar humbani dirita, aido mambahen adong habuta kon ijay Bapak Inang. Aido anggo secara sederhana boydo na perlu hape marhite ambilan on jaga hama dirimu. Ulang pikir hon ham na butak. Ulang rencana hon ham na butak ibagas dirimu. Ya. Tapi upaya hon hama asa na diar-diarlah pikir hon ham siang pakon borngin. Anggo na diar-diar di pikir hon ham, diar-diar doh may horja hon ham. Itu jelas. Langadong halak na ibagas diri ni ya na pikir hon nasambor tapi horjani jenges kan lang mungkin. Tentu songon sunsuanan dua Bapak Inang. Tentu ang goisuan hita semangka do buah nih kan naido. Lang mungkin tiba-tiba berubah menjadi tabu buah nih kan lang mungkin. Apalagi buah nih tiba-tiba berubah jadi durian. Lang mungkin ay. Jadi ang gue pikir ham nama diar bani dirimu. Tentu nama diar mahoma hataridahan deh. Jadi ulang mahita terlalu repot mengidah input sesuatu yang mau masuk ke dalam diri kita, artinya di luar diri kita doai kan. Ulang mahita terlalu sibuk mengidah halak nalegan. Anggo jenges halak nalegan terganggu hita. Anggo songonon halak nalegan lang nyaman hita. Ay managati masa. Tapi marilah untuk sibuk memikirkan hal-hal yang baik. Marilah terus sibuk untuk memproduksi hal-hal yang baik ibagas dirita. Ijon do haganupan kunci ni ay Bapak Inang. Anggo jenges do mesin ni guluh taon, tutu awet do humate ni kan, tahan lama do hitaon. Anggo jenges ni pikir hon ham, genjang do umurmu. Tapi yang guna sambor me pikir hon ham tiap borngin, tutu nasambor mo huma lalap roh bamu. Halani ay, miliki hita ma uhur na bersih, on might na ipangindohon Tuhan hubata bani panorang on. Ibu to Tuhan do Bapak Inang akan ipikir ho kita bani panorang on. Ibu to Tuhan do akan nagabi keinginanta. Tapi ang bagas unduk pakontoruh ni uhur kita ilobi-lobi ni Tuhan in. Tentu yurupi Tuhan indo mahita laho mambahen laho pataridahkon haganupan na diar bani guluh on. Anggo bersih huhur diar pikiran tentu diar dohma lakah. Anggo diar lakah tentu diar mahoma si jaloon. Anggo doma diar si jaloon tentu diar mahoma uhur ay martarima kasih hubani Tuhan. Jadi sangat sederhana Bapak Inang. Mari kita miliki hati yang bersih. Mari kita miliki hati yang apa adanya. Hati yang mau mendengar. Uhur na saitong tangi bani podah apa hatani nebata. Andohar ma boy idalan kon hita haganupan in bani parguluhonta. Amen. Martonggo mahita. O Tuhan, namasa bani guluh nami geti pataridahkon sikap pakon tindakan nami na hurang jenges ilobi-lobemu. Gati doha nami terganggu halani hal-hal nalegan na iluar diri nami. Tapi ipasiphan nami anggo adong hal na hurang dear ibagas diri nami. O Tuhan, marhite hatamuna ondos bani panorang sadari on. Napaingat kon ban nami kinaperlu ni sada sikap laho patorsahon paruhuron nami. Ajari jana urupiha mahanami Tuhan. Asetong-tong hanami bani hasitongan muin. Pargogohiham hanami humbani haganup hagalekon nami. Aseham Tuhan nagabi si ihut konon nami. Ase diar haganup lakah ni guluh nami si ganup ari. Urupiham hanami pataridah kon uhur na bersih.
uhur na sa itong tangi bani ganup hatamu, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Taganupan nuan kita patupuhon galangan ta, ase hubani na siyam petugas. Ase sir-sirma na siyam lako patupon galangan ta. Paima ipatupu hita galangan ta, tangar hita malobi hatan inay bata, nagabi onjolan batala homang galang ay mana tersurat bani pasalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani nay bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari patupuhita ma galanganta. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangonduskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, paridop ni uhur, harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih may sembahkon uhur nami hubamu, halani humbamudu ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorang on, isambahkan hanami do hubamu nagabi galangan nami, diri nami, pakon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinumbahkan nami on, gabi galangan na mapasing,
Nambahen harajanmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhite tonduimu, asa lambin ididah, ibotoh jana ihamalaskon uhur nami, bueni silayak-layakmu nadop ijalohan nami, pakon nasihol berenmu ope huban nami. Ajari hamma hanami, lahu mengondoskan galangan na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaanmu, say saut maharoso ni urmu inagurito nga honsongan na inaguri atas, berhama ba nami sa darion haguluan hari-hari, sasaphama do sa nami songan panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa dupak hanami, ulang hanami babay ham huparajuan, paluaham mahanami humbani pangagong. Ay handong kusimo Nasyam, jana papasing nasyama Kristus Tuhan ini bagas uhur nasyam. Tongtong manasyam sirsir patorangkon bani haganup halak. Na manukun nasyam pasal onjolan ni pangarapan nasyam. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasuan jaha iparorot Tuhan na ibatama ham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini bamu. Janah ipasorap madameni bani tonduymu. Amen. Shalom mo bata haganupan.